بود шлеми кабул. Takror میکنم. دروازه 45 کیلوگرم. تاتامی رقمی 2. سلیم محمد صفر کنجی سور شلمی سور و نظر شاروخ کمپو کنجی کابل شلمی کابل. هر دو نفر را تغییر کنم بگید. دوباره گوش کنید ورزشکاران. آگاهی با کنج کابل. Стоп! Как повезло, если ничего важно, приятно, ворзишкара студии Кабул, Сайфиддинов, Абубакар, Кемпо, Душанбе. Va maydon davat kazanmışlar. Salimov, Kuşbar, Sifar, Vardat, Saidov, Behzod, Evolution, Dushanbe. Bak azim doğduğu da maydoni rakamında tayori bina. Rajabzoda, Sultan Shah, Leon, Dushanbe. Sharipov, Sunatullah, Boymurodov, Tim, Dushanbe. Rajabzoda, Sultan Shah, Kunji Sud, Leon, Dushanbe. Sharipov, Sunatullah, Boymurodov, Tim, Kunji Kabul, Dushanbe. Yakov Kabul. Yakov Kabul. Yakov Kabul. Yakov Kabul. Yakov Kabul. Tatami Gusto. خب در محاربه تاتامی رقمی 2 ورزشکار کنجی سور بدرالدین زاده فرامرز غالب این محاربه دانسته شد. آیا خرسک برای هر دو ورزشکاران